जय जगन्नाथ सांग माने एसएज ओडिया ब्लॉग चैनल को आपण माने स्वागत जणाउछु। आज गोटे नुआ मंदिर प्रतिष्ठा है आम जाजपुर भितर माँ दुर्गा गोटे नुआ मंदिर प्रतिष्ठा है से जगह जाटे बुली बाली आसवा से मंदिर प्लेसटा बहुत सुंदर है आप चलते बुली बाली आसवे देखा आप चल देखा माँ को दर्शन करेंगे परिवेश केमी लगे अति सुंदर मंदिर है चलते एंजॉय करवा। आम बर्तमान पाखापाखि पहुँच पहुँचा मंदिर देखो मंदिर टिके देखा केते सुंदर मंदिर ये जना पड़े पाखु गले देखिरा पाखु चलतु बहुत सुंदर मंदिर देखिए हम घर पाखु प्राय 10 किलोमीटर आम साइकल पाखापाखि पहुँच सारूँ आज जमा अल्प बाट अच्छी जमा हाफ किलोमीटर पाखापाखि हम चलो देखिए कौन मंदिर प्लेसटा कमती आई ये गोटे एत बड़ा बर गछ अच्छे आप देखिले पागल हो देखुन ना देखा ये एंट्री बाट है शुभुनी देखो मंदिर परिवेशटा देखो कौन केते सुंदर अच्छे मंदिर गठनटा कमती आई जोता तले रखती राति आहरी मजादार लगे मंदिरटा नुआ कम हो बर्तमान ये देखो बर्तमान आपण कहतु एटा पत्थर रे तयारी कि कलर रे तयारी केमिति हेछि आपण कहबे देखि कमेंट रे बहुत सुंदर चौरा भी देखो चौरा पूरा पत्थर रे तयारी पूरा खोला पत्थर केते साइज हेछि देखो चौरा ब्यूटीफुल हेछि आपण लास्ट रे पूरा स्लो मोशन वीडियो सबआडे पूरा ग्रीन ग्रीन देखा होछि चाष जमी से सब चाष धान चाष होछि आ पूरा बिल संध्या रे हमर आलतीटा हुए आ टिके समय टिके पहाड़ पड़ती संध्या आरती अब टाइम आसले चाबी खोलिबे एंट्री भीतर देखि पारिबे ये इंस्टा देखो नुआ नुआ मंदिरटा स्टार्टिंग हेछि 2 मास अब कंप्लीट हेछि आ एमि केते सुंदर हेछि मंदिर आपण भीतर बुली देखि पारथांतु एबे संध्या आरती टाइम हेले चाबी खोला हेजो आउ अधघंटा रु घंटे भितर खोला हेजो हम तो देखिया चेष्टा करम आपण देखिया भाई तो लाभ पड़ी हम बाहर दृश्य तुमको देखे दौचु केते सुंदर लागे आ भीतर दृश्य तुमको एठी हमर बाहर हुए माने जो कोनसी भोजी भात माने एबे जस्ट रिसेंटली गला दुर्गा पूजा वर्तमान गला 4 दिन हेलानी भोजी दिया होतला प्रसाद सेवन होतला एडी आस्तले पूरा गां पंचायत रु पूरा आस्तले जत्ते लोक खाइ परियो हां इले आस्तले आ एपले बागर हुए आपण यदि बागर भी करिया चाहे बहुत सुंदर जगह है सब अच्छी मंडप रोषेशाला आपन देखे मिले रोषेशाला अच्छी आपण देखिया रोषेशाला चलन देखिए रोषेशाला कमती आई सब सुविधा अच्छी सब आवेलेबल अच्छी आपंकर किसी अभाव नहीं पानी सुविधा अच्छी सब जाने चले ए देखो मंदिर कैमेरा अच्छे किसी चोरी हेनी कि ना पूरा सेफली आ भीतर तो देखिए रोषेशाला पूरा मार्बल जान निज घर देखो मार्बल फार्बल एत सुंदर प्लेस तो कौटी पाइबनी गोपालपुर भीतर अच्छे जगह आप आसवे बुलिया ये तीर्थ भी आसुँच बहुत देखो भीतर देखो मैंने ये आम भोजी भोजी दिखती धर आप झीटे बाहर कर चाहिए भोजी दे पारे बंधु बांधव सब सुविधा सब सुविधा प्रथम प्रथम ये रिसेंटली मसे खंडे हम फैन फैन अच्छी प्लेट भी पड़ी आराम से मनीष बस खाई आराम से रही भल प्लेस बढ़िया फैन फैन भी लगिगला आगे तो फैन नाला एत सुंदर मैंने बढ़िया सुंदर मुझे ये आसुची पुणी आम गाँ पाखे था मुझे जान नी एत सुंदर अच्छी गोपालपुर भितर
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବର ଗଛଟା ହେଲା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଇଆଡ଼େ ଆମର ହେଇଛି ବସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା। ନୂଆ ନୂଆ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପାର୍କ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ବସି ପାରିବେ। ଆଉ ଏକରେ ସବୁ ଚାଷବାସ ଚାଲିଛି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଧାନ ଚାଷ ଚାଲିଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ ଏ ଜାଗାଟା। ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ଉପରେ NH ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ବାଁ କରି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଡ଼ୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଡାହାଣ କରି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭ୍ୟୁ ଦେଖିପାରିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ଗେଟ୍। ଭିତରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିତରୁ ଦେଖେଇବେ। ଆଗେ ଚାରିପଟ ବେଢ଼ାଟା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଚାରିପଟେ ଅଛନ୍ତି ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଏପଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ ଗେଟ୍ଟା, ପଛପଟେ ଏକ୍ଜିଟ୍। ଆଉ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଉପରେ ବି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ହିଁ ଠାକୁର। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ପଥର ହେଇଛି କି କଲର୍ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେନି। ନିଜେ ନ ଆସିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେନି କି ଏଇଟା ପଥର କି କଲର୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ। ଆମର ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ। ଯଦି ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିକି ଆମ ମନକୁ ଟିକେ ମୋଟିଭେସନ୍ କରିବେ ବୁଝିଲେ। ଆମକୁ ଟିକେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ କମେଡ଼ିଆନ୍, ବହୁତ ଭଲ କମେଡ଼ି କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦଉଛି କିଛି କୁହ କିଛି ଆମ ପରିବେଶ ଏତେ ହେଇଛି। ଭିତରୁ ଟିକେ ଏବେ ମୁଁ ହସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିନି, କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଦେଲି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ବି ହସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେନି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତ ଆଡ଼େ ଥିଲେ ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। କହିବି କ'ଣ ଆଉ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କଥା କ'ଣ କି ସେ ବରଗଛ ପାଖରେ ମୁଁ ଟିକେ ଉପରକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ଅସମାଜିକ କଥାଟା କହିପାରୁନି। ବରଗଛ ପାଖରେ ଉପରକୁ ନେଇ ରହିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲା ନା ତ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଠିଆ ହୁଏ। ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଦେଖିଆ ହୁଏ। ସିଏ କ'ଣ କୁକୁରଟା କ'ଣ କଲା ନା ମୋ ତଳେ ଆଣି ବସେଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିଛି କୁକୁରଟା। ମୁଁ ମୋର ବସିଯାଇଛି ଫାଟାଇକି। ଆଉ ସେ ବସିଲା ଗୋଟେ ଡାଲାମା ପୁରା ତ ସାଇଜ ପୁରା ଚକୁଡ଼ି ହେଇଗଲା ଯେ ସିଏ କାହାକୁ ପକେଇଲା ମୋର ଏକାରେ ଖାଇଲା। ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହସ ତ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏମିତି ହେଇଛି ନା। ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ସେଟା ଆପଣ ବି ହସି ରହିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଆମେ ତ ତମେ କହୁଛ ଆମେ ହସି ଗଡି ଯାଉଛୁ ଭାଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ନେଇକି। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଭିତରଟା ଦେଖେଇଦେବା। ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇଦେବା ଚାଲ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଚାଲ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇଦେବା। ୱାଓ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିର। ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଆମ ଯାଜପୁର ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆମ ଗୋପାଳପୁର ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ଏତିକି ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଜି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବ୍ଲଗ୍ଟା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆମର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ। ମାଇକ୍ଟା ଟିକେ ଆମ କତିରେ ନାହିଁ। ମାଇକ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେବୁ। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ମୋବାଇଲରେ ଇଏ କରୁଛୁ। ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ନାହିଁ। ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଠିକଣା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିଦେବୁ। ଆପଣ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ, ବୁଲିପାରିବେ। ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ଜାଗା କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ଆସିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଆହୁରି ନୂଆ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖିବୁ। ଆମ ଗୋପାଳପୁର ଭିତରେ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି। ଏତେ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି। ଆଉ ପର କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଣିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଭାଷାରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥାଏ ଆମକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। କାରଣ ଆମ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଷାରେ ତ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିବ ନା। ଆମକୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭାବି କ୍ଷମା ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛୁ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯିବେ। ଆଉ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ବି ବଜେଇ ଦଉଥିବେ। ହଁ।